ban kentiu ya karep karyang, kamtam ban nang penselur susu ya ki pait nongrep, ban perongkam da ki jingrep baklem klet dawai, lane ki organic farming, nakaliang ke office u district horticulture officer Riboy district, manta kasngi la pelong ya ke program ajen nang jitip, syaki pait nongrep, jong ka tem Riboy district, man pelong ru ya ke yo pen inam ya ki jor ki jam, bala penmi lang baki nongrep nakaleng ki jaka jong ka tem Riboy district. Hakane ke program ban pen inam ya ki jor ki jap, lane ka vegetable show kom sale, arja ka khandai, lawan bani simenta kakakong VA Nyota, extra assistant commissioner ke Riboy district, kabalasim ya kabenta kum kakongsan. Hakajinge don langru ujoin director ka horticulture, uba Kerman Pengrup, uba G Shela district horticulture officer, uba William Pakentin district agriculture officer, lembat kiwe ki officer nakatanat horticulture, lembat kiwe. Lasakhiru ya gajing simenta daki spangut ki pait nongrep ki balawan nakaleng kisnong ka tem Riboy district. Ki balai simenta haki program ajing nang jitip, hakabai dei bat kakam rap kamriang. Badru ban pen inam ya ki jor ki jap, bakila penmi lang ba kane kayo pen inam ya ki jor. Bala pelong haka pelau jong ka office horticulture nongpo. Pelong ni kani ko vegetable show. Kani ka vegetable show kalong ban pen i. Ke ai mangi hamne hapo ri them Riboy ni don ban pen i. Ye ki jor ki jap jongi ki ba ni pen mi. Te sibet ngatrai pin si ki kita jor ga jap. Tenrai ngala ban ong hangne ba. Kejing pen mi ki jor ki jap hangne hatam di boy jongi ngaso kalong ka ba. Ya kabayat bahasa khmat. Lada ki briu ki sim khia ye kani. Nomor kidai tang kijingrep jongi ki jor hadien kuba ko man ong bade main crop jongi kalong ba ngin pengkiu ye kijing yo jengkot jongi ki nong rep ngong tang hari boy rei habro ka jela jongi ke Meghalaya kum mga siam mga katukat ni ki jaka bagi hamni hari boy ki dandon ki jaka ki bilang rep thik tang yu kuba baru hadem kim pat rep ki jur ki jep don ki boong bagi pelaj ye ki masih ye ki bilang te den ru ki bom pelaj mere ki metre nomor balai ngam keno e ki nga keno yangi mar mangihi intri pingim la ban poi syaki ni persangkat bala penyele ban poi syaki mere dah kini kesi kadang sem ki jaka bagi ong ba ngim patip banyere jur heb mar pat don ki bribowan singi nakata daw ngala request ki officer jungi ba kin pelet long ni ka training sigitu ki jaka patla don na pedang jong ki don ki jaka ki ba pat don ki training ki awareness ki bobon ki awareness ngan sa ai khniat ki ba khnang ba ki nong rep jungi kinyo jing mentoy to kum ba pitip hari boy jungi bobon hi umin crop jungi hi de kubat ada mulong kemudian dari departemen jungi kala yele kat bala ban pengkiu ya kecing thung jung urah dem dari briu jungi kimparwan sekmat nadu ki por man syai urah dem ni long tong ni thung min penyo kayo ya pi kilaya persang rei uni unong thiet umyo kata ka quantity ke ba udon kam nakata ka daw buru tre hangta nilai sedang mani introduce sa uni hadam ubatian dan rei hamni rupat la menta ngaya ita khendian nomor belai tang ben suyo ben matpan rei ke nomor ke umut ben ong pi hamni kalong ba ni pelong ni kan ni ko vegetable show kanang ba penwan ra sipi ye ke jing mentoy bat ka ba piyo ni ki jur kilong ki vitamin ki bakraw fiber ki vitamin banga mapi nila banyo ubriu udah khar ubon babam tang di ki jur umpam do ndreng im we are don ki fiber lu bayarap jika kpo tu ndai tai kata ndrei ujur ujhab ulang ubami tang ar lai panai nila bentung hitung lereng tip kumno bentung ujur ai jing mento yangi
Kibam tip kinwan sakmat ban keli ni juang kini ki off season vegetable ni ki chur ki oblong off season. Haba yeldi si por ngarep ngasiam balingi ni thungi kini ki off season. Nang tay na po asam ng fi kiyawan ban yatin. Namar cheki shatay umdan kador ka he. Tiye ni hapan perkhat. Kumnongin le kibom tip kinwan sakmat ban keli ni kumnongin thungi kini off season. Kawai kalau kawai ni district bakam. Aku dan bok nong. Kalau aku dan bok hata kon long kawai kelap long hakalit kawan. Kibio men surok bapa furlien long kamar ket jom ki ben tra nit sa shalom suk kinwan sa pinsigoti usuk kata lebih kalau kita rukan kawai patadan wa kelap ang mga ka jingha jo khndo ke jing seiso ru ka de kawai ke ba khampala liam man bano kasil sekali kala ke di kawai ti ka don sakui ui pati ki advantage ka handi galong baga ka simbaneng wa ba entah figan upat sakui ngalam ke la amang figan sakui kita ki institution ke ba pek ya karyam pek figan ka IC kalau ka ada nanti figan sa ni CPD sebentar kan wan sa ni college of agriculture ni kerja pula tolong kai ke ba kalau don pak advantage fi di perkhat ni na nakaliang jongga department of agriculture how perkhat akin islam ngilap ng baka initiative na department of asim kerpang kambang kawai galong ngilap ng madin slasha yung slasha ding na thay lagi ng kumao islam islam tadi ng kapura sam thay wag lagi yaga ripoy ng ni po unsning pada karong-rong banong ka tea experimental center bat kalong bat ya kata ka sim dong kiu na try gari ka decision ka ba kalong badai no gimpet unta ang di hari boy ka kiu na kading rap sa siya kalong palayam yu baro at district ilaw i muntawang idon kan tingam tempo production kan idon ka organic tea pangilala ben wagila la itu la kiwi kijaka ya ka jipin mi bu dito organic ini betul la don na taw ars tu ars la don long kila yang na jong la don sa mata ni bu Anderson rutu la don long mata ka kay kan ka decision pa asim ka department of the la kan din untuk por la something na i mata lawan keting seso lawan kila tangmi kita ki iso baka nakajing ay jing arap di sisa kalau ke basunat yang abangan yo bandan hangi penyu i pikat ni fiodon kinong rek matrai dang bon bahang retang kanika kan jingdon jo ni pen i ba pi hi pide ba kipishim kia kanika kam but kalau we jom kanika kariboi ka dai happy nama kariboi yitet baro bakalong ka jaka ba seso atam nei di pi sisa pilong ba lalong bless belong bulan syakir kuken pak nyale kundu ba yin thung ki jing thung ki ban lat na ki dawai da shin na ba ki to baro ngite ba ki dara ki pen bo ni ki jing thung rei kaman ra jing pha na ki hi in organic foods rei ki organic food hi ki khamba shi bon but ki long ka dawai ya ka met ko jong brio di kerpa di fibaro pension kiai kani pen approach kini ki board sarkar ki agriculture department ki horticulture nata sablok ru ki basin but hakwi ki department ki bala beniara be pi ben ai ki scheme repair nama pen kiu ya karep karyan ko jong pi di kini ki programs kini hi na kentu pi pension kabu pin join be kat badan kini program pin 1 pin esok tilam bat ba pin spread dulu kanika jing kai bepio nang ni syaki ki para long rep namar bangidon kam ba ka state jongi hi kan long sustainable kan
karyang kan dap kan hangi nginum don kam ban up na kwi state bakin ben biang eka jing don kam jongi Agi ji lang gi bakambun gi la persam pensung tu yang ngi ki nongrap dabar kala ja se boy rombong ai boy rombong bopur using isim KCC nado usnam ar hajar kendai sipeu hadu menta gi wan ut sein ye long shu kan ngala persam man tha gi ni gi samla officer ki bapet ya using ki bapli gi la yale ngimla ban ajin khaye ba san shusnam man shwa nakata om mari aja apo arp saw kenta kharar kenta yetu ibang kibapi isim itu garam kenang bala bania pengno kan sawan ngi kata kejing map ya garam umde ban map ya garam hau baca itu ere hopatre hi kadon kejing map ya garam te kan yang gede gawi kalumpung ke mangila bania aji mot lang kerpat dia pi somha apa pisim ya garam baik magadon kata ka insurance ke ki on te nang ne sakmat pa ada pimsim mi garam ro pidon ke caka ke papirem ngila banle insure hakibang ngila banle insure hakibang ngi hapsiu bisa kendiat banbu na ganta kata insurance kumbala lem ka kali jab accident kitsiu de hojing thongru ka sarkar kale e khade ka banta